Likely ki school na Riboy district belara ai ka nam na du kina sajit man le bi khmat nak benta ban sim benta ka state level inter school subro to kam kawan salong kanong ba shalong hadin mikil job ha ka lumpung final jong Riboy district level inter school subro to kam football tournament la pentip ka office DSO jong Riboy district mapnia ia ka te lumpung kita gi lightly kin hon kina sajit sya ka te lumpung jong ki school ke jela hadin mingilala an pelem mi hon malap yakun persya eki kata kan hon ki kena school kin thai ki ba po khanyo snam karta kanong ji presbyterian secondary school kalau pelem persya christian higher secondary school da iway lanon nang ta sai kena school senrang ki ba po khasan snam karta ka mountain upper primary and secondary school kalau pelem no ikamen christian higher secondary school da iway kal lanon put nang ta sa kena school senrang habo khanyo snam kanong jiri presbyterian secondary school kabalai khon persya ka Nehru Memorial Higher Secondary School par bro ar kilai khai hadu ko bakot bara ka jingi shot tiebreaker kanong jiri presbyterian secondary school la pelim no ya ka Nehru Memorial Higher Secondary School ha ka te lumpung le kai final ki kena school asaki da jindon lang u astan han director jong directorate of sports and youth affairs u ba ke pasa kum kongsan baru presiden ke RBDSA u ba RB sadap kum sumbot kongsan ringkat ke jindon lang u emily ke mauti u ba Charles mangar lembat kiwe ka office DSO riboy kala samro ikusnam sabaro ikiskol ibakan top nado ikenhon lado ba ikenhon ba syarem ha kate ke lempung final bakum juru la sam ikusnam cimen Kesubutu klub kedai tournament kebakandak daka Air Force dong dari dongi. Kedai tournament kebalarin bah kebakila ai kerteng Suburto Mukherjee haka kerteng dong Air Marshal Suburto kedai ke platform baki ai namanta kena school dong dari dongi baki kena school dong dari di Banabar. Nomor kini ke tournament, kedai ke international tournament. Haba ki nangi simenta ki don nado nabarbi kum na Maldives, Bangladesh, Afghanistan bat kuwe. Kini kedai ke platform, bat kedai ke way ki tournament ke popolong very popular po kini state ke jongi. Ngaro nasi don se district from Hawaii Hills nalong ku district sports officer of the Kopor. Kini kedai ke football kapa school prepare yele aten ban kim ban se dan kepuar pilih top tumban top de ngajing depan yapi ba kampoi suno ngajing le top ngajing top ye kasnam kampoi suno na tarai ne usnam na tarai pila ihi ka screening along kapa very tight kumon ong kado ba pin hab register sports proto jadi player जो कि बाहर बाकी हफ्सी और एक पिसा बस sedut sesuatu program. Tekeni golong bagi kuat ban rating kong, ya kecing tok sinam. Nomor kini kampus sino, golong kong bagi lebih penban, ya kena district nani kesti ke zoni. Last time, kadang kowe kecing dia, apa alu kena, napa West JTS. Bisa represent the trial of the under 17 Indian team. Tambah gila eleksi beta sudah Suburto Cup sedari. Hadir kata gila sajid tambah dalam hot di trial kim no tamnya. Gila wan, gila kendo, la ekren, kiong baki top sinam. Kata kadai ke disadvantage yeki badai kendo tamnya. Dan kapan yepi bah kini Islam ini kini Islam daladar kali kini Islam masih poro daladar KCBI kuali naduk lagi wan cek seduk seni sestik ini dikata ke kuat bah Suburto Cup kenong ke Bokoi abaki real age bila isi kata aduk ada ni hagi yang baru naduk atletik haduk football bat kiwe haga mengalami game sekolah Nilawan kamsa kamat haki yang berok. Kisnam ke bang sual ini nilajan poi sagat hong ke nongkong.
Henry, ngangai sekarang begini baru kajing la jong ikum ba ikong lendam menai long. Kadai kamde tang kajing la jong ikum ki school, lane ki sport club, lane ki sport association Henry. Kadai kajing la jong kane ka district sport office. Kaba ju kondok ya ki jilakai ba bunjai. Ngala juyo kumu guest of honor, ngala juyo kumu chief guest. Jangan mana kesenang. Bagane ke office ka khot ya nomor ngabat ya ka pus presiden RBDSA. Te ngampua kan sibun nomor kidon kinongkran ibadin kamtam nangaliam jongi. Nadu iba Bobby mentai idon hangne idon sa France. Balai ile sa France lu ngan suya tu ibi bagine tim lang ialam ya ka tim under 20 ka state tim jongi nangne na Meghalaya. Kidon menta ha France. Mundur mo bi ki kena bayo yale nanne nari boy kidon adu khendai ngut hagini ke ar phongot kino ilakai dongi dapti khendai ngut tang nari boy hapreng ki ar phongot hatong im lakiu hagini ilakai ban ngasmo sarong susu ane thu ibi ba ar ngut ki player kibadon hapreng jong kita ki khendai ngut kidei kibana ka sinong jongan nangne na diha Tong ya tapi yang taruh. Kalau long kumurang ko kerau, yang ini kemudian bakal sei, yang inoi lakai, hakapor mencuangi mut bakakut notang hanne hamadan. Henry kila poi sepolo, kila poi Delhi, mentah satu France, mundur mafi. Hatu mentah ini kisni kejilakai, kam dei sutang kejilakai. Henry kade kawai nakilat, kiba pila banyak kamai. Ban im jak poro nama bagi doang kini ki office ki bailat yang ni ban kendok yak ni ki